Hi guys, welcome back to another day. For today, foundation in Mandua Hinge. Dunia ding ai chi foundation ka man pa hi. Charlotte Tilbury Airbrush foundation ki ti pa ho hin. Tu lai ta ding a ho trending foundation pen. Aban le a long lasting pen. Aban le khon. Ichi hi amantam loya hitan. Ichi foundation hi he dinga poimo he chi matte finish hin. Kay bang oily skin ka ne ja hi. Matte foundation ho ka din aban ichi hi iti side ham matte finish hi banga he it's a semi matte banga he namai khod phatya hard dry lo dina phatya khoi che blendable ati ho he ni chi foundation hi iti side ham makeup artist ho bridal makeup artist pi hi le koi personal use le chi hi tu lai ta dinga khoi India hi le war hi le chi hi ahoi loi amin thang pen a hitan chi foundation hi na deu le khon nai ka app sa khon ne ki cho the hin aba le khon makeup ho kan ki bon video ho kan upload phala khon mi khem khare makeup ho pasal bo si adi he no sorry na ha sabat no me bo si adi he ti ha kho za da seven he deu hoi lai buga hoi lai le kha no hoi lai le kha bua kho ki ji the tam no makeup he no me bo sen anu di he ta kho ka den lung khamum tai ho win 21st century a hingi ta win aban le khon ta kanu pa he le same brand he ni chi hi le khon beauty light one akiti na chi hi highlighter to blush tem khan imai ho tem khat pink ki sai sen abla mi sai sinom hong khon no sai sio ven lang kal hon na he nop mo sa he ne hong nom le chun nang he ka bol ho he na bol do zo lo de he so nei na ke won themen lang na ha tongen lang sumhalon ki lo ta ne comment dunga khwa su sa na lo ne sai sangin chi foundation hi na aman hi iti side ham sanga le zakhare hin ni kho tha na ki lo le hun na hap ta khat lang hona lo de hi chi kho ki he din lang ban ta hi chi lip liner aban hi chi lip gloss hi ke hi lip gloss mi ka hi na lipstick mo nu je पर lip gloss hi hoi ka sal he jingin aban makeup hi minimal thai de dry duty ka ke pa de